Next. Nembag nga bigat yun, sir. Di magiba. Kumusta kayon, sir? Anya iti, may ipaay ko kada kayo tatangal daw? Kaumayak agpa-check up, doktora. Klinik ato, hindi ba? Umayak nagpa-check up, doktora. Relax, sir. Relax. Relax. Apay, sir. Anya iti mariklik na yun, sir? Ada high blood ko, doktora. High blood, doktora. Relax, sir. Relax. High blood kayo? Apay nga ti kankanin nyo, sir. Ugot ti kamote, doktora. Uguti kamote. Uguti kamote, sir. Gulay day jay. Isong nga makapahay blood day jay, sir. Ano nga? Awan ba iti sa baling nga kankanin nyo, sir? Awanen, doktora. Ugot ti kamote laeng, doktora. Ugot ti kamuti ti bigat, ugot ti kamuti ti aldaw, ugot ti kamuti ti malem, ugot ti kamuti tubay ti merienda, ugot ti kamuti ba iti midnight snack, doktora, iso nga high blood act, doktora, ugot ti kamuti nga kinanayon na iso lang ti kayak, doktora, ugot ti kamuti. Relax, sir. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay kayo, sir? Amok ti agas na dayta, sir. Tanya ko ma? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Amok ti agas na dayta. Oh. Dayto yun ni sir. Pagkatang nyo ti sabaling nga makan, wag lang nga ugot ti kamote. Ah, sir, ano ang kinagmay high blood? One. Thank you, doktora. Magkatang doktora. One. Doktora, thank you, thank you. Kaya mo sa tiri na yutatan, sir. Naglag-anin, doktora. Wala naglag kong doktora. Nagasan akong doktora. Thank you, doktora. Thank you, doktora. Hinakong doktora. Ingat. Ay na. Big-bigat, agin inom ka man ng lakay. Nabartek ka manan. Nagpingin na birthday. Kapo. Hanak pa nga nabartek. Almighty. Agduling-duling ka lang nga rodin, hanak pa nga nabartek nga. Kamadipay, mate. Ngatal talaga. Sigurado ata kinabarbartek mo. Nalipata man tinagan ko. Api, si Kapoy mo, ti malipata, mate. Tayo nga kinapinpintas mo. Talaga? Tuwin. Sikat ti kapipintasan ti buo nga lubaw. Kinsika lang ti kapipintasan ti panagkita. Margaret. Margaret? Margaret? Ni kumari da jay ah! Siyak ni bakit mo? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu.